В 1952 году я вот приехал, нефтяной институт техникум поступать так, тогда на одном месте было 12 человек. На сегодняшний момент рождаемость, да, снижается. Это сценарный прогноз, мы это знаем. Meni tanıylarmı yok mu deyip kızıksınıp yürgenim yok benim. Ol tanıylarmı yok mu deyip kızıksınıp yürü, uze ekrinlep uzunni ortqa toba tegeretu bula. Çünkü sen uzunni maqtay almışsın. Yaşayış vatık kulasa, bir eylene, bir basa, suğuş uyni iller, dünya kanlı tamaşa. Ey Tukaycan, kayta görme bizning bugünkü günge, düşer bulasımız kilmi, senin usal hükümge. Мен bir нәрсеге de бейтарaf болмадым. Егер мен ертең көзім ашылып дүниеге қараймын екен, телевизор қараймын, радио тыңдаймын, китап оқимын, газета, журнал оқимын, яші кішілер белән очрашамын, мен bir нәрсеге де бейтарaf, болсан ярамаган шул дип карамадым. Театрга келген тамашачыга мен бик зур рәхмәтлемен, чөнки театрның төп бурычы һәр кешене үз асылына кайтару. Һәр тамашачы, һәр кеше үзе булып кала белсен. Үзен саклап кала белсен. Бу заманда үзен булып калу бик авыр. Шуңа күрә минем бердән-бер теләк үз асылына кайтыгыз, кеше булып калыгыз. Zəngər su kişlərdə